Pamiarsa tradisi Megibung kemargiang ring takmir Masjid Kuna Keramat miwah warga Kampung Kajanan. Pindah ke Edan Pikiling Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Tradisi Megibung ring Masjid Kuno Singaraja, Kampung Jawa Inucap, pindah ke pemargi, sani nyinayang pesikian, pekilitan, miwa rasa menyemo brayo. Ketanya nih, siki kelompok rao saking kutus kantos dasa diri, boga sani katurang pata, nentan membinayan, antuk tetujon, nincapang pesikian umat selam ring buleleng Bali, mangde ketami kantos kepungkur wakas, ketarkayang, dersta inucap kelimbakang pasukan Raja Buleleng, Panji Sakti, sani mantuk saking Payudan ring Belambangan, Makta Budaya Megibung saking Solo, Pikiling Isra Mirat Raja Kemargiang ring Masjid Kuno Keramat Singaraja Nyabran Warse, ring warsane mangkin, kerawin pencerama Ustadz M. Jafar Abdillah, sani ngunggang petitis wujudkan generasi berakhlak mulia melalui sholat. Sebagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya gara-gara amdada itu tadi, Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Sariuli, Bali TV.